Morida Axis Bank branch ama ngasi hangdokbaga loinana ATM booth amasu hangdokre. Thoramadu Land Custom Station Moregi Superintendent P. Roven, Branch Manager Lorembam Ranjit, SBI More Branch ki Manager Lokeshor, Tongan ba Moregi Civil Society kaya giluchingba kayasu saruyaki. P. Rovena Beng asina Export Import ta kudong chaba hengkalan batanatana More de laiba miyamgi kudong chaba kya panglagani haiki. Manager I Ranjina Beng asigi oina Export Import Normal Saving Account ta kudong chaba piri. MD Raza Khan Misiga Marilena Joint Action Committee ama semkre mihatpa dandi pigadabani haina JAC na dabi tawri. Manipur Press Club ta pangtokpa paugi mifam amada JAC against brutal killing of Raza Khan ki convener MD Azizuna mihat asida January sanasam Noren atuba matam da faduna ain biba cherak pigadabani misi sigi matang da miyang geba mifam ama miyang Imphal Bengal Madrasa Mazahuruda phangkre mifam aduda thokdok asina nungsi sanana leiriba furup singi marakta thoning da thokdok thoktana ba hotna minasi JAC na sangsilakpa khongjang singda miyamna sogatpa amadi matam chana sarkarna misi asiga mari lenana lokotpham thokpa thabak lokot pinaba warepyasu lauki hairi Habiduna ain yoiba matik saba serak pibidragadi pung kun mari sigi matungda JAC-na akanba khongjang kayama sangsinjagani haina thamjari loinana Manipur da taminariba khudingmak amadi civil organization club organization pumnamakna miyat pamising puthokduna dandi pibada mateng pangbiu haina JAC gi maikei digi thamjani Handak ta pangthokiba Imphal Municipal Corporation ki election da councillor oina karaklaba miyoising okpagi thoram ama IMC ki hall da pangthokre Imphal Municipal Employee Union sinduna pangthokiba thoram aduda IMC ki Municipal Commissioner and G. Uttam Singh, Employee Union ki President and Nimbus, Hanagi Executive Officer S. Norel Amadi, Hanagi IMC ki Health Officer Dr. K. Arun Kantana Jingba, Myoshina Athoba Mitunglan Singh Oina Sarukyaki. Nong na karaklaba Councillor Singh da Union ki Maikai dagi Asamba Kudol Post Singh Piduna, Ikai Kundaba Utki. Kungi Khana Chainabagi Wahogda National Highway Blockade Toba Yaroi Haina, Sanapati District ki Namthazang Kungi Kunja Singna Fongdokre. Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada Kungi Kunja Singh yauna Village Authority Member Singna Fongdokibada Mamang Thada Kungi Chairman R. Katangan amadi Secretary Maku Dinanga Kunja Singh gi marakta yanadaba wafamdagi warishin puraknaba Secretary gi mayumda chatpada maki masanupana Numai Kap Thurakpadagi Kunja kaya sok panduna lairi. Talakasida Jelialung Youth Front ki President Titus Kamaina Thokdokasida Yokshilakuna Miyambu Lan Uhana Bahonabata Natana Kunja Amasu Tamthina Purakpa Matung Police Sinaki. Jelialung Youth Front na Thokiba Thokdok Adubu Mamutana Kangdana Kunja Singda Onsilakpa Yaningde Asugumba Kungi Wahogdagi National Highway Blockade Togani Hairibasi Yaningde Jelialung Praja Singna Blockade Asi Sogaloi. Kudaktagi kauriba blockade handokadabani handoktaba tarabadi makhoigi mathakta counter blockade chathagani hairi tangkul humdoida maram leitaba ban blockade kaukhiba adu praja miyam na yafam thokte ban adu maram jade zelengong praja miyam na ZYF ki president Titus Kamaibu president gi pham adu lauthok pigadabani Tangtra Tareta Pakiba are Lungthuilung Mahak Ase Masagi Laina Amalai Zabani Karigumba Patanunga Topa Taragadi Masigi Daita Punama Titus Kamaina Pugadabani Aduna Huzik Lungthuilung Remai Ase Atuba Matamda Hado Pigadabani Lamlai Kendragi Manung Zanba Cycle Subdivision Makada Tombi Hengbung Village ki Phangpham Thokpa NREGS ki Khusuman Kungi Kulakpana Pithoktre Haina Paugi Mifam Amada Fongdokre. Manipur Press Club ta pangthokiba mifam aduda Kungi Youth Secretary S. Rosan Komna ke Thangnei Kuk Komna Ningthau oina leiringai matamda haukiba sahi ilisingani mapan fawba lamdam asida NREGS ki thabak thoram sing ningthijana zathabata natana Khusumansu matik chana phanglami. Masigi matung ADC ga manaduna Kungi Kulakwa Sindok Sinjin Toroba matung dagidi lamdam masida phangpham thokpa Khusumana mata phangre
मरी लेनबा डिपार्टमेंट की मियोशिंगना प्रजा सिंगी अवाबसी येंगबिदुना थोगलिबु थौदोगसी वरशिन पुरकनबा होनबियु हाइखि मणिपुर लेरिबा सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग अतै तै अखोइगी मयाम सिंगसिनसु अखोइ जि खुनजी नुंसीबिदुना प्रजा सिंगना अखोइना जोका अमत फंगदना अमजे अखोइ चाकथुंग बिदुं लोइ मतन लेरिबा सिगी मथकदसु यंगसिनबिदुना अखोइ प्रजा सिना नुंगाइतना वाना लेबसी नुंगाइनबैदमक्ता मतेंग पांगबियोबसी अखोइना हाइनिंगी मसिन अखोइ ngasi हाइनिंगिसि खुराई केंद्र नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कार्ड पिथोक्ट्रिंगैदा चेंगयनबा यारोय हाइना CPI स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर RK अमुसनाना पाउमिसिंग फोंदोखरे खुराई साजोले कायदलेबा कला विद्या भवन द पांगथोकिबा पाउगी मिफम अदुदा केंद्र सिगी नुपी क्यासु सरुयाखि RK अमुसनाना मखातारादुना केंद्र सिगी MLA ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मरी लेनबा कार्ड पिथोक्ट्रिंगैदा कंगला ग्राम सभा की युमथों खुदिंगदा चेंग केजी 13 येननब होनबा अमदी खुराई की टोंगान जगादा युमथों अमममदा चेंग केजीदा लुपा अहुम केजी 13 येनगनी हाइदुना तौरिबसी खुदक्ता लेपकदबनी मफम खरदा चेंग येनबगी थबक चथरिंगैदा प्रजा मियामना थिंजिनबगी थबक चथखरे हिरम असिगा मरी लेनना डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को उनदुना वरी सारुबदा केंद्र सिगी कार्ड पुनमक केंद्र की MLA न पुक्रे हाइरकिबो वफम लेबना MLA न कार्ड अथुब मतमदा यंथोकदबनी हाइखि अखोई सरकार अमदी खुराई लोकेन तौरी लोइनना अखोई अकनब खोंजंग चंगजनगनी मखन कयागी अखोई की रैली चतकनी यामना थुब मतमदा DC तमना खुराई साजोल लेकाई इमाइबेन खुराई की इमाइबेन पुनमक हौदना अखोई अकनब खोलाओग लोइनना हाइरिब दाबी ममांगी अहुम मसे कार्ड पिबियु चेंग सुन पिबियु फेयर प्राइस शॉप हांगबियु हाइबसे मसिगी खोंजंगदा अचौब रैली एमसु अखोई चन्नब ऑर्गेनाइज तौदना होजिक्सि लेजरे मरमसिना स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की क्लार्क लोबदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सोय याउदबा याद्रिबासी लाइथोक हंदुना वोटर आई कार्ड नत्रगा आधार कार्ड सिजनदुना लाइब्रेरी कार्ड फंगनबा सेंट्रल लाइब्रेरी दा लाइरिक पारिबसिंगना चीफ सेक्रेटरी अमदी आर्ट एंड कल्चर की कमिश्नर की पुनिंग जंसिनख्रे लाइरबा अमदी मतेंग पांगबिनब लेतबा मियोशिंगना गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंग की सोय लोबदा कुदोंग चादबा कया मायोगदै मसिगी मुहुत्ता लोकल गवर्नमेंट न्यूज सिंग की सोय लोबना हेना कुदोंग जहनगनी हाइरी डॉक्टर SS बाबू इबा दि सेंचुरी ऑफ मैनकाइंड हाइबा लाइरिक असिगी मतंग ngasi खन्ननेनबा मिफम अमा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोक्रे सरप्लस एनर्जी रिसर्च फाउंडेशन थौबाल अथोपमना सिंदुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा प्रोफेसर KSS बिमोला प्रोफेसर सदानंदा प्रोफेसर कुंजेश्वरी हानेगी IGP सुशील कुमार चौयाइमा हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा मंगी सिंह याउना मियोय क्याना सरुक याखे लाइरिक असुबु इरिबा डॉक्टर SS बाबूना फोंदोरपदा मियोइबा जातिना चखोलकपगी मतुंग इन्ना टोंगान बा सैथेंग क्या मायोगनरी मसी कोंगनबा होनमिननबा चंगी हाइखि नरेंद्र मोदी लुसिंगबा NDA गवर्नमेंट चाही अनि फारकपदा हान लेरमदबा गवर्नेंस अमसुंग ट्रांसपेरेंसी मपुंग फाना लेहंदुना ngasi लेबाग असि GDP ख्वाइदगी वांगबा सखोत थौरांग अमसुंग सेल थुंगी लमदा सुपर पावर ओइबा ngamle हाइना ओक्रम जोइना फोंदोखरे कवाद लेबा माकी युमदा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा GDP हौजिक चादा 3.3 यौदुना चीनागी चादा 3 तगी हेन लेरे मसिना रुपी की वैल्यू हेंगले मसना मरम ओइदुना मपाल लेबाक्तगी सेन थादनिंगबगी चांग हेंगलगली लेबांग मनु खक्त नतना मालेंगी पॉलिटिक्स तसु संगदुना सुपर पावर अमा ओइरकप ngamle हाइके अमरोमदा पाउमिसिंगी वहांगी पाखुम पिरदुना चीफ मिनिस्टर ना रुचिंगबा डेलीकेशना बिल अहुंगी मतंगदा मियामदा खंगनबा लेते माकी माइकैदगी होम मिनिस्टर दा बिल अहुम असिगी अरानबा वखलोन सेमदोक्तुना माकी पुनिंग चंगबगी अपांबा पिरमखि हाइरि हुजिक्ति इंडिया अमेरिका अमसुंग जापान लोइना भारत बसिगी नंगनबद नाइबरिंग कंट्री सा कंट्री सिंगदा अचौबा मरी थमे भारत बसिगी मायोक लेरिबा यानबा चाइना अमसुंग पाकिस्तान अनि कंटादिक तौनबदा अखोइना भारत अमेरिका अमसुंग चाइना की खाइदी फब बेस्ट रिलेशन दु मोदी की मतन थमी मदुना भारत के अनद्रीबा चाइना अमसुंग पाकिस्तान दा कंटादिक तौनबा अचौबा अवांग थाकी अखोइ foreign relation nama man maintain to wena home minister da su adum thamme ai home minister masa dan thammi aduga akoi nahan ge da ngana badu da koi masigi bill suna karigum kanda kana gumba tawri besi da koi kaino khara satan
protection or certain measure or something tawdragadi akoi question of living space. भारत स्वाभिमान की मखादा हरिद्वार रचतकदबा महिला पतंजलि के मेंबर सिंह ngasi इम्फाल थादोखरे थासिगी कुंद्रौतगी कुंथ्रा फावबा पांगथोकदबा पतंजलि योग पीक फेस 2 दा सरुक यानबगिदमक चटखिबनी Wildlife Wing Forest Department Manipur sponsor togduna Sangai Student Merit Award Committee na sinuna Sangai Student Merit Award Innisingani Taratru yanthokpagi thoram ama Sandong Primary School kumbida pangthokre thoram aduda Conservator of Forest Wildlife K. I. Syam Singh Pradhan N. Sanatomba Divisional Forest Officer L. Joy Kumar Singba Miyoi kyana saruk yake Bosem Kosem amadi CBS sinaloba Class 10 amadi 12 ki parikya da sada humpugi matakta phangba meheroi kunthani thoida manamathum piduna puning thagotki Tauranga mairena Class 8 ki 10 phawgi manung dalaiba meheroi singi oiba quiz competition amasu pangthoke wangang kibasingna phongdongla kibada Sangai kandabu yadi haiba wakhalon galorena miyamna pukjal sengna thabak tominasi sangai khaktan natana lamnaki sa uche khudingmak kadbinasi haiba wafam phongdongna ki Langthabal Kendra National Food Security ki ration card yanbada thabak toba saduna local MLA na Rajniti sanaduna leire haina Lilung Nagar Panchayat Imphal West na maral sirakli Councillor singi right athubu matamda phangandrabadi mari leinaba singi mathakta aini mateng loragani Lilong Nagar Panchayat Imphal West ki Councillor Mangana makhoi ki right matpagidamak local MLA boycott tawre hairi MLA na yawba thabak khudingmak Councillor singna saruk yadaba haina lepnare hairi Haukiba Solising Masamapanya Kaimapandagi Director General of Employment and Training Government of India na approved tawduna linkhat kiba Imphal West ki Sagolban Khamnam Bazar Mea Delaiba Vocational Trade Kuntra Mari Hangduna Diket Manga Makai Leraklaba ITI asi Imphal East ki ITI da punsin nabu honaba si niyomgi wangwadani hairi Manipur Sarkar na lakhulagliba khongthang asi Imphal West District Council CPI na kudakta liapnaba appeal tawri How's your Mkosona at the Brematang Luxury? Institute of Cooperative Management, ICM Lumphil Path Info, under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Admission open for higher diploma in cooperative management, core programs, HTCM and BBA, PGDBM, PGDCA. Facilities available, hostel for boys and girls, 24 hours broadband internet connectivity, well-stocked library, standby generator for uninterrupted power supply. Jangi labor solak padagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidamak amatta ngayaba upaidi jolip syrup amasu jolip capsule bu changni sinabiyo Break ki matungda amukasa taram noksari makhataba pawda KNF के प्रेसिडेंट की PSO मरी हैंडबुंग दलैबा कुंट्रा मंगा सुबा असम राइफल्स ना फाजिन गिबा थादो हाइदुना नुपी सिंह संगसिन गिबा खोंजंगदा असम राइफल्स ना फुबदगी नुपी निपुतरे सोक्तुना लाइकनखरे सोगलब सिंह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कांगपोकपिदा खुदकता पुखतुना लाइकनखि हेन सोकप सिंह इम्फाल द पुरक्तुना लाइकनखरे कुकी इनपी सदर हिल्स अमसुंग कुकी सिविल सोसाइटी सदर हिल्स ना असम राइफल्स की थवों कन्ना यानिंगदबा फोंदोखरे AR की थवों असि कुकी पॉलिटिकल Dialogue asi natheinaba thorangni haibagolena post commander major kulati yauna chenaba singi mathakta chapchaba thabolokhatkadabani AR gi thawong janingdaba phongdoktuna ngasi yupung ni pandagi nungthil pung manga fawba Imphal Dimapur lambi thingbagi khongjang sangselki school government office sing thong lonaki dukan sing hangnakide nupi singda khut thakiba AR gi personal singi mathakta action logdrabadi henna kanba khongjang sangsingani hairi Ipang na sathara kiba drive ta license yaudana ice cream amadi atai ayingba polam sing haksang sokninga eba polam kaya yauna sarambadagi factory khara thingjin kre
IPAC की ऑफिस ता पौगी मिफम अमदा जनरल सेक्रेटरी W शांत मैतेना हंदक आइसक्रीम सारुबदगी अनायक नंगले हाइबा वफम लाकुदगी ड्राइव चथबनी मियामना पामनरिबा डेलिशियस आइसक्रीम हाइवारी ब्रांड असी लेरमद्रे सुबनगी पैकेट सिजनबो ओइरमखी आइस फैक्ट्री दा हकजांग सोहन बयाबा आइस सेमलम बकया थेंगनखी राजबरी दा लैबा राजबरी आइस फैक्ट्री अमसुंग नगारम दा थोंग असी चथरमबनी सनापति दा बेस तौबा फ्रेंडशिप पंच हारिबा आइसक्रीम असी एक्सपायर ओइरबा फावबा योंदुना चानरी मरम असना इम्फाल ईस्ट अमसुंग वेस्ट दा क्वालिटी ngaktaba amadi license paidabasing kudaktagi thingjille hairi तालिब सिंगना अखोई कंज्यूमर सिंगा लान अखोई हाइजेनिक ओइदब पोट पिजबजे मसे अखोई इपा की माइकेदगी सुnya याजरो अदुपा अमा अनि द याम होंगबा ममल द योंबिरिबा बलत योल बच पिरिबा सिंगजे मसे अखोई मतम पुमनमकी ओइना थिंजनजरे लिलोंग ताइरेन मखोंग दंगसी हुरान चिंथी कमरै लेनना थांगना थिल्ली हाइबा वहौदगी तोम्बी बिबी कौबी मियोय अमगी युम मैथाखरे MD सदाम कौबा मियोय अमा थांगना थिल्लुबदगी सदाम गी इमुंग मनुंगना तोम्बी बिबी गी मयुम मैथाखिबनी हाइरी मै कनबा लाकबा फायर सर्विस मियामना चंगहंदबदगी युम अदु तुमना चाखरे हाइरी हंदक डीजल ऑक्टो रिसो अमदी टाटा मैजिक सिंग ngakrabam mekta ट्रैफिक डाइवर्सन पिरकपदगी लेरक असिगी नागेत लेरिबा मियामदा चावना अवाव मायोगनरे हाइरी पिख्रब लंबी असिदा नेशनल हाईवे ताकिनबा मयाई लंबीदगी फौजिलगलिबा ऑटो रिक्शोसिंग असिना चथोक चसिनदा अयत अपन पीबगी मथक्ता महैरी सिंह स्कूल मतम चाना यौबंगमदबगी फिबमदा लेरे लंबी चिनबना मरम ओइरगा गाड़ी थेंजिनबा थैनबदा खोंबांदा तासिनबा अना अयेंगना सिंगबदा खुदोंग चादबा कया मायोगनरे ओरगलिबा फिबम असिगी मतंगदा ngakarabu lerak development association na miyam gi oiba mifam ama ngasi pangthoktuna hauzik leiriba lerak asi semjin binaba mari lenaba singi pungning jingsenki lagliba thangjan mir fawgi manungda hiram asta mari lenaba authority na thabak lokholaktrabadi nomaijing nimitegi auto rickshaw amasung tata magic chenba thinglagani hairi blockade ki khudong chab loduna mamal hena yolambadagi kanglai park Consumer and Affairs Association of Fagat Kiba Seng Sing ngasi ataba mamalda miyamda yenthokre makhatana vote ki mamal hena yonba PDS ki polam sing mong tana pidaba sing thigatuna action logani hairi singna pharaga si soction ba sing du ngasi khoi gi dukandar sing du ga yanaraga ahong mamalda miyamda phanganjabani ngasi tawtriba program se madugi matam sana khoina yikhenjaraga अखोई मयामदा मदुगी खुदोंचाबा येंथोकबा लेमना नत्रगा हंथना येनबा नत्रगा मयामगी खुदोंचानंग दंदा अखोई मदुगी खोंजंग अखोई चंगहनजगनी ngasi nimidang warang bung mari khare helakba adwaida more custom office manakta electric pole yungkhalaga geo panab honabada LT wire da thangjin badegi mioi taru maina chingduna more hospital lai kanakre makoi taru ki phibam hena khudong thiningai oidre hairi Thawbal Assembly Youth Congress Committee ne sinduna Kendra sigi manungda Board Council amadi CBS ne logba class 10 amadi 12 exam da mark wang na phanglakba Bhairoi Singh taram na okpa ki thoram ama Thawbal Ningombam Community Hall da pangthokre thoram aduda Social Welfare Minister AK Mirabai Khangabo Kendra ki MLA O Landoni Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki President Amir Hussain su sarugyaki punna Bhairoi humramari da Sen amadi citation piduna pung thawatki Haingang Kendra gi manung dalaiba tongan ba khul singi marakta cheliba Imphal Tural Torban gi phibam hainingai leitana phatabana Tural gi nak yeta khundariba khunja sing tangdu leitana leibang amdre haina BJP Yuba Morcha Haingang Mandal na phongdorli Manipur Sarkar na hiram asida miyeng changbiduna matik chaba thabak lokhotpinaba khangalakle Hauzik sanabagi pau lobirase Ngasigi sanabagi pauda numit humnegi amfa referee singi seminar jun kuntaretagi kunmapan phawba All Manipur Sports Association gi meeting hall da pangthoklagani amfa gi referee singna seminar sa yawranaba General Secretary gi Gerald amana khangali
Manipur Adventure and Allied Sports Institute ke member Nipana Saba Kangbu ama trekking expedition ama Manali gi damak ngasi Imphal thadokre. Makatana sanabagi pau boyai ningthozam dagi fangbigani. Matam sangna sang naina team preparation tobagi khudong chaba pirabadi Manipur gi nupi gi football masana Bharat ki atai state singdagi mangjil thaba ngamgani haina Manipur gi sakna rebi football coach AFC a license holder L Chawbuna phongdorogli wafam asi mathang thagi July amadagi 33 phawba Odisha ki katakta pangthokadoriba sahi 18 makhagi junior girls national football championship da sharuk yanaba Manipur team semnaba thasigi tang 35 dagi sathariba trial selection da mahangna phongdokhibani mahangna makha taraduna trial selection da Manipur gi tongan ba district singdagi sanaroi 32 telaba matam kharada coaching piraba matungda pangthokadoriba championship asida sharuk yanaba Manipur team gi sanaroi kun khangani All India Football Federation na Bharat Football masana hena sakol hanaba league amadi tournament kaya pangthokuna lagli masigi saruk ama oina sahi sigi nupigi football masana da akhanaba mieng changba haukibaga lonana nupigi I league pangthok naba sem saba haukre Manipur dasu nupigi football masana hena sakol hange hairabadi matam sangna sang naina team preparation toba mathoktai haiki nupi football gi sinar se yamna interesting oiba haitare nupi gi I league tawni haina AFF na lauthorpodagi clubs mayam sina I league ta qualifying round adi pre qualifying round ka numi damta sem saduna kanna tawring marsida national championship sima chalurga hala matungda pre qualifying tawdurni ado hoji aingonda phangiba angang 30 gi manungda in different age category under 14 under 16 amadi under 19 da international player mayam yawi maramaduna as a coach amoina difficulty orbise preparation matam jam sang phangdaba akoida ultimatum oina numitarani numitarain gi maximum oina 15 days gum badang phangba masaisida angang singsina nupi misaga oire adigi Manipur da competition je yamna su leitabani mamang chahi gi league loigro matungda club singsida players singje training tawduna practice tawduna leiba natabani inter district tawdore inter club tournament tawdore haiba matamda club singsina financial problem ama leibani na akhoi angang singje thaktana thamdana camping na singba mayam tawba ngamdabadagi akhoi preparation sisu matam thengbadagi akhoi Manipur team je mayamna ubuda sondare hana ubuni adubu ai isorda ju khuram jage mayamna ju khuram biyo handak chakadriba under 19 team se isorna chanbidana soide ngamdana amuka na Manipur ge ijat proktana mai proktana Manipur Football Association amadi All India Football Federation gi mamangda akhoi achoba room ma kanma ngambado oigena achepa thajaba thamjari thank you Pangthokadoriba National Championship asida AFC C license holder S Manitombi amadi AFC A license holder L Chawbuna Manipur team gi manager amadi coach oigani team selector oina All Manipur Football Association gi technical member AFC B license holder amadi goalkeeping coach level 2 S Premkanta AFC B license holder O Bembemna Manipur team khanbagi selector oina sathariba trial selection ngasi loisin khibaga loinana sanaroi kun khangatkhre mamang chehi gi winner oikiba Manipur team na sahi asida pangthokadoriba championship asisu soidana mai pakpagi thajaba songna lei haiki BSF Silchar Frontier Football Team Imphalda base tawduna Manipur gi masak naiba league amadi tournament singda saruk yaduna masak nairaba football sanaru sing leptana potokba pami haina BSF Silchar Frontier gi DIG Angom Shamuna phongdokre wafam asi Khumbal Lampak Artificial Turf Ground da BSF Silchar Frontier Team amadi Rising Athletic Union Rau Lairiang Bam Leikai gi team ga sanakhiba friendly match da mahangna phongdokhibani mahangna makha taraduna Silchar Frontier BSF Battalion Taramathoi amadi Tranitodi gi khangatuna football sanaroi singna semani team asi inter BSF oiba tournament singda saruk yaduna lagli Silchar Frontier team asi mari leinaba district da affiliate pibinaba haijabaga loinana team asi Imphal da lehodabadi haugalakliba football sanaroi singda BSF ki maikaidagi pangba yaba mateng pangge haiba wafam sing phongdokhi Silchar Frontier gi football team si Imphal da concentrate tawraga thami asi Manipur si football amadi atai sana bada yamna thawai yawba adagi fajaba player puthokpanina mathaktagi Silchar dagi kumpirei moi singche player si Manipur da leradi moi practice toba hangjagani adagi moi gi performance su improve tawgani adagi singju mathakta Manipur da sanabagi afafaba player singsi Central Paramilitary Force da changbadasu khudongchaba makoi su pangani
अदु अइना हाइजनिंगबदी मणिपुर दा लेरिबा क्लब सिंग सिदा मोइसे तोइना प्रैक्टिस तौबा फंगदबा अरेगी तुंगदा हौरइबा आंगांग सिंगसु नारोल सिंगसु मसिदा साना खोनबगी लंबी सिदा खुदोंग चाबा फंगजबा अदु खत पामदबदी अर्जेंटीना ना यूएसए बु माइथीब पिदुना कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल संख्रे लाइबाक तारा तरोंगना ग्रुप मरी थोंगना खाइरोतुना थासी की टांग अहुमदगी चथरिबा कोपा अमेरिकन कप ngasi यूएसए की हाउस्टन दा सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच ता अर्जेंटीना ना यूएसए बु गोल मरी सिनोदा माइथीब पिदुना कप असिगी फाइनल संखिबनी अर्जेंटीना की माई पापगी गोल सिंगदु जी हौग्यान ना मैच की यांखई शुभ अमदी मरिफु तरुक शुभ मिनिटा गोल अनि सनखे अटोपा गोल अनि अदुना ई लाबेजी अमदी एल मेसी ना मैच की अहुम शुभ अमदी कुंथ्रानी थोइ शुभ मिनिटा चंदुना मैच असि माई पाखिबनी सथरिबा कप असिगी अनि शुभ सेमीफाइनल मैच हयेंग अयुक कोलंबिया अमदी चिलीगा सानगनी थाकसरी बोयाय हौजे मखाताना अयंगसागे पावमुक लोबिरसे ICAR लंफेल पार्टी फंगबा पाउदा ngasi ख्वाइदगी साखिबा डिग्री सेल्सियस 38.5 ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस 19.3 नुंगसित यावबा इसिंग मनिलगी सांग अयुक्ता सादा मरिपुतरा नुंथिलदा सादा पुतरे ओइकी ngasi nong chukibaki sang sino dasmik mga millimeter ni हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाव अमहना जेसी IFPS के हानगी कन्वेनर रतन बो वांटे लौथोकपा हंदोकनबा थाकियो मतम हंदोकिबा लोनेना पुंग निफुनि पानी मणिपुर पुमदा जनरल स्ट्राइक लौथोकरे अमदे ILP की संसिलिबा खोंजंग पांदमदि चुमी लालोंगदि लाली हाइना कंसर्न सिटीजन मणिपुर की कन्वेनर बिना लक्ष्मी नेपाल फोंदोखरे जेसी ILPS के हानगी कन्वेनर रतन बुवांटे लौथोकपा हंदोकनबा थाकी मतम हेंदोकिबो लोइनेना पुंग निफुनि पानगी मणिपुर पुमदा जनरल स्ट्राइक लौथोकरे हौजिके ISTV ने बिजबा मणिपुरी पाव मतंग सलोइजरे मियंग ताबिरबसिंग मुकाना कुरुंजरी।